Pemirsa daweg awarsa sani lintang pandemi sampun ngelimbak. Sani dahat mausana majang pemargin upacara keagamaan ring Bali, rumasuk ring pemargin edan rahinan nyepi sekadi melasti miwah pawai ogoh-ogoh. Sejroning usaha nambakin klaster upacara agama puniki melasti kemargiang antuk ngupeng. Sanan Pinaka Bendesa Alitan Kecamatan Mengui Kabupaten Badung, Kotut Sudiarsana Mausang, wenten sani membidayan ring pemargin melasti war sani mangkin, pertima wiadin perlingga kelinggihang ring pura Bali Agung, miwa suang-suang pura, wanta sarana upacara sani kairing nyujur segara, untuk lunas tirta ring segara, selanturnya nih, tirta kairing nuju pura Bali Agung, raris tirta inucap kecen majeng suang-suang Banjar, pemangku pura Panti Paibon, munut ide betara saking suang-suang Banjar, untuk ngelaksanayang pemelastian ring pura Panti Paibon. Riantukan di diang sang bendeso, dan purun singsal pemargi majang geguat sane sampun kesobehan ketitah saking guru wiseso inggih punika ritat kalau kewentanan guru Bogagung pandemi COVID-19 sane wenten karimangkin. Niko mawinan titiang memargi yang pekiesan ring rahino mangkin titiang wantah upokaro sane margi yang titiang iwawut uni semeng niko ring kapertamo ring Segaro Batu Bolong Canggu, sane kaping kalih ring Segaro Batu Bolong Kerban Langit. Niki titiang memargi ring sading dresto lan bisamo sane dinuten titiang dan manut aweg-aweg desa adat. Nah selanturnya ne Ido Betaro tirto punut titiang saking Segaro suang-suang niki ngeranjing ke Bali Agung wosan kenten tirto niki recah titiang ke Banjar suang-suang. Pemangku pura Panti Paibon munut ide betara saking Banjar suang-suang ngelantur pemelastian kemargian ring pura suang-suang Panti Paibon lan Prikayangan. Raris ring raina pengerupukan ring desa Sading, pawai ogogo keandagan nanging pengerupukan tawur kesange, kantung kelaksana yang anut ring dreste desa adat Sading, ring tanggal 14 Maret Krama Hindu raris ngelaksana yang raina nyepi, Gap tiang pandemi COVID-19 sani ngelimbak ring jagate, Sida Gelis Matilar, Saputra Bali TV.